Kim pat pediang bergibabun nak inong khayi kim pat nget ya kani ko odar bat ngasngo ban ong ba lada kani kajing ot kilo kadang beteng kadai ba ngim buram ya karai jongka Khasi Autonomous District Council. Kablay pi baro kini kilong ki kubor bam tagasngi. Kajing kendo mau siang kinong rem ha kaya di yathiet ya ki marep jongki kadang jur walada layo ya ka hukum na ka KHADC ha ka bakinong khayi kidang yai ot kilo. Ka KHADC klashim kya ya kajing ut jongki nong rem ba ki mahajan kidai ban sange no kajing ot kilo ya ki marem kum ki jur balawan ra bandi ha ki yo ki badang hab ha kajing pet jong ka KHADC. Na kaliang kinong reps ing ke balit dis ing siyaw boy rimbong kilangat ha ka apot jing siya ot kilo. Katay ka jing ot kilo jong ki mahajon thits ing kalong siya papalat ya kador hadu ba kinong reps ing kilalet penpoy marem hayaw boy rimbong kila pen ireng bat ki mahajon. Kajing ot kilo jong kinong rep ya us ing kalong shipho kilo na kashispa kilo. Kinong rep ki badan saungun na kasnong umrenja ki balalet di yus ing hadu praspa prapway kilo bat syak khati hadu prapu pra kilo hagador shispa khandai psan shi kilo kador us ing kalong shilang nyopway hajar nyospa khandai psan tingka bat kajing syak khati no da ka ba ot kilo kinong rep kidu no yala ka hok na kaliang kinong yalam ka Hill Farmer Union Shimin kila hiar shayo bhorimbang ila wanra itu sing wan dia ni po yo bolimbong te la dep the itu sing la dep thau te ki dang od ye kilo te ngila yo jing tip bat ha shnong reng la yo jing tip namar ba da dia sing kinom od kilo shu da wan dia pan ni po yo bolimbong ki dang od kilo te inilah yo jing tip pa ngila daya keren ro kim sha ki ong ba ngidang od kilo te ngi pa ka pisar mai klepat sim namar ba kidang yad be kata ka ot te ngila yo jing tip barakin ot shu kilo te ngi hab ya keren kan kan kilo upoi mar bi kan kilo nak no mon poi ngelap poi laispa ada lain mai kilo na si laispa nyo pupra kilo laispa kilo kan ki ot kilo ba kan ni kilo ki ot nak laispa ni pra tiban ma ki ot si po kilo si kilo te tibla long itu kan kilo sa ka apa itu baru kan lai pupra kilo Tayo tu bisa ki noriap di bawah terwa yo sing yo berembang kai kecing ya cung bisa pia kenduk ane yo berembang Hadian ba lewan dia sing ni yo berembang te ngi siam ba ki dang ot ini kilo te ngi la ya keren ka tu ni kim sangat te kim pensngau ye te ngi ser ba ngi la tip ya kena rai ba bisa siu kilo te ngi haban ya wat ya kelan te ba kenang ba kani ka kilo kan don siu ane po yo chung yi này sẽ dia một thiện một ngày kan kilo ki ot be chi po kilo ki ot kilo tela da song ing arpa ta ki ot arpa na ka po kilo ha ka simon da long 1 kilo kan ka poi pisang na 1 kilo kan 1 kilo ta da dia arpa kilo praspa te mata pilai sim pisang yang am patien mot kan uje pila poi mar ha yo berembangnya mana po stan becie ma kalau ada nam kecing ya baik yang pergi dong lihat bat mahajan ya kata yang pat barang jing penbaik tang bangi yo i baik tang ya ngalak wan dia ha yo do orang lawan dia sian bakim ot kilo syo te ki thau baik tang ya puluh banga na ket yus ing de kem sim ot syo temane arah ne ngam perkat kan ba ken ot kilo tapi ni kecing ot kilo hatu kini mahajan ki kam kip sa ya kata te ngam tip
Pipi la tim na. na tang la tip dah ta La batai yang itu di mahjon. ngalaong yang mana abang don kam siop nak kilo ngalaong dia dah kilo mo. Ini alai pulai. Ha? Ini soal alai pulai multiply aspa lam. Aspa alai ko pat tenong. Wei, puno. Aspa multiply alai pulai lam no. 2,000. Yo ja aspa. 2,000. Alai pulai multiply aspa. Ala bun deh. Ka ikon ka benta phi ki mahjon phi ot I kinong rap yo sing si pho ka kilo ka hala ka ikon rem Do menshwa itu. Ini saya sini. Na do menshwa ni dah kamu teman no. Kita dah nak kau for ba us ini. Ulah kan banyak kan itu sih us kau. Tengi ngerti ni asyik dia pet kumta. Kampat don ni tak order kapan ni kapan kang kapan peni pan kadau. Saya kata nak ni pi ba mentah ni lah. Yo pun kita ki order. Kabangin lek ni happen ber. em ka ji nong jung bisa ba phin ot da Kan rat us ini dia per na we jet. Cing dia yo. Usah sau ya bet seriam bat usin maki mak jemet ipun usin mentak kendet bang lai kai ke nong ram bagi akham nang bandi ku mi kham pun hanrai man syaba pot uskum kaba kinyot kinyer ni hapung ku mentak kendet hagi asnam ta da bali hadu is pho tengka phi ot da 2 kilo sipo ya kono pho hakani nga kata kapor ngam tim namar usim ula aya kata kala kana bandia nga dan sabai kata kaya panya isolong em kan ni ka ba phi ot hatu ka khajana ki khi sa sono phi siu siu em phi siu sono pat ba phi ot ba phi ot na kinong rap tu gamot ba tentang usim ni tit prapo sang kaya la ja kilo sau tu khar wat yang ni don bo san ban reu sama ka berni ba piting namar kita kalau kata di ot, tak malah sia aja anak tang tu, badah kajak kilo, badah kata kisah orang bukan. Dia kata kada orang ba, ya kan ni kapun ni habis itu kata. Kemarin ingin nomor kita di ot teng ingin lem nasi. Minum saya radunam. Dah keburam ya kikum kibru keseng keba lapule, keba kamsyai kamlang kamstat yang ni geru teman. Tapi lalu oleh seban ai kajing thok bat yang komplain lu seduk itu kar kata ni saya ke kerteng display tiba di lu nak ni kan yo jom mesti kata mendar gar jadi man kramos im shangi nak bentar di bayi kram pun tu pun tak yang nak manong direct nak bentar mar publik kinong rap kila lut kasingi kaya kapor buat mari dia rati mendai orang tangga barat di suku ini kata kaji ni kaji kilo seenda kaji penjongan tu uyaran mereka kilo nang ni sekat ni sebenarnya ada dua polisi terkap abang ni nomor show kemudian aku kan dua jelas sampai kan kan tak yang ni pada kumnong ni lek nama kerja kador bentit no san hak penduna no nomor katu kilo kerja lek no muntah pada siapa yang menyabet nak kerja Nis ngau ba kamdei ba ong bangi asion bangi dan kading asion but among tiet pakinong rap ndring ikwa ban penbet ba ka system should be in place kamut ba ya kata ka an ka bala penmi da usim ba ya kata ka an bala penmi da ka HEDC kadai bandan hakataka banya piang lang barong ma namar ba nganum ong re ya kata ka jingtit ram ba dia kata ka jingtit ta namar ba udan usim ubapoy kan kat praspa simanro udan usim ubapoy arhajar simanro dan re hai tai poru kam ong re ba ka jingdu kilo ka o kado re kadan re yo I hapo yo ka jinghi ba ukubi upoy sanding ka kilo ro re ka jing kadan re andre lada ukubi udan lai pauting garu ki andre tengingim kwa ya kata ka jing di ya kita pedeng no kai ba nong rap ngim yeng halor kador andre ngi yeng halor ba ka hok kan yeng apreng nong rap kunong kai bakan ya biang kan ya biang ho namar ba ka tenteng ngasmo bakalan no siliang sa bapalat namar nga ong no ba nga ngayeng ka bete nong rap ba lada mata nga ngatung motor 6 kilo ngalaban pentung lupa namata inong thiet 10 kilo fin menjor ya kata nga banang kenjing nganum menjor dalelero
lesi kini ru kidi bala kham sung thu khndian ba pleng ka don ke jing do nama ba blai mentau kham rem ka dors ing te kham rem ka dors ing te prakhat ma fi lada ini riu hajar arspa mo ada dei bam shot kilo ngathrai kini ki lala ban thit ko ki lala ban thit lala ban siu bai skoli ki khon ba kum ta ter hendai dengi pe ki nong rak shuduk sa be kat banam mi usnam nang hiar nang duk hendai da ye pe pede ye ki nong khai mo tur ba ibiang tangkan no mo ibat no pe ni be kustom ta chang klen de kustom hoi na sutu hai ra poi ra te na kata kadaw ma fi ser ba fi don jing khen fi sutu bhate ba hadu ka no lada kani ka jing 8 kilo ka kalat no na bro ma firo kinum atchu kinong rap bro ngathrai lada ka syok ngam ngam ong ya kani khle ma fi ya kani ngin le mangi henry kini ki ba la penmi ya kani ko order kani ka order ka ba penmi na po ka HDC ya kani ko order hadian bangilalong meeting ha ka 10 tarik jong bunai me ya kani ko order house name 8000 kat prala penmi shadows im henry mentah ka khatsan tarik bunai me ka penmi ka HDC ka HDC kala thok shahi me ka executive committee jong ka HDC ka penbena ya baro ki marrep ki balawan ra de ki nongrep habaro ki yo ki hat ki baha bapo ka jipet jingkhmi jong ka Kasihil autonomous district council kinong thi ki dei banda thau biang pat ya ki kho ya ki kriya bat ki berni bat pentli bat pelat dak bathe ya Umar Hamadan khnang banduk tip ka nu ka kho ka kriya lani ka berni ka khia bat sa khati kinu ki ba persya ya kani ko hukum on pencitom kat kum ka an na ka executive member jong ka in charge market Kasihil autonomous district council Shillong ya kani ka shithi la ai ko piro sha u CM ke HDC Shillong sha u deputy commissioner executive member sha u ne ka executive member in charge u deputy commissioner East Kasihil district deputy commissioner di Bohai district deputy commissioner West Kasihil district but u deputy commissioner East and West Kasihil district usim usardar ulingdo wahada dadar ban pentip ban penbena ya kani ka hukum Director Weight and Measurement Government of Meghalaya Shillong how President Secretary jong ka Hill Sama Union Central Body how Editor Mokor Editor Rupang Editor Sanhima Editor Kenjachai but Office Notice Board tena kaliang jong ikong ngasngo ong ba hadin bangilayo ya kani ka order mdei bangi syawan rumah ngisuan rutan hadin bangilayo ya kani ka order ngasngo dei ba lada piru piyeng persya bangin at be jong ni Umar jong minta na kaliang jong ingin kerencai ba ya kani ka pisang inum syem menta kasni ba ya kani ka kam kan rai ka HDC ba tenda ka HDC kala rai ya ni Umar jong ba lada syem bat filan ni lada the ka berni lada kli ladat thau tenri minta ka syong pada ka start ka HDC te na kaliang jong imdei ba ong bangi shon ya fi na kaliang jong film dei ba fi shon yangi tenri ngasngo ban ong bangi kwa ba ka system should be in place kani ka rai ka balakin mi ha kani ka chichi ka balakin mi dausiam ba usiam udai ban rai alor kani ka kes namar ladangi compromise minta kasi nganong IV dan salon kumju nadu usnam arajat hat pra bangi ngelas dang ya kani kakam batolong ke jingdu nong hadu kata ke bakrawi kinong rap tenre ngam keno ipi tenre I uni Umar berate lada kadai bapi ka dista tong kiban penyat no tenre ya kani kakam I bangin sawan simpat hadin ba ka HDC kala pende ngasngo tang ine na kaliang jongi nginum la compromise shikilo ro nginum la compromise kong nginian be halor tong kata kanong rim balada fisio ya kata rosio tenre lada fimsio ya kani kakam ngin sa pending bat uni Umar la file mo namar ngingis ngo ba lada kumni kaja ya uni Umar ubangi ngin lum mata kasngi ngin nyaw kilo ngin the hapo ke HDC kata kadai ka rai ka ba khaddo jongi bangin kwa ba Umar jongi 8 kilo kata kadai ka ba ngi ngila shim ba baro khat kinong rap ila det meeting ila penshai kinong rap kila sutu badai namar kata kadaw kajing kwa jongi kalong bangim dei bangi shon ni kinong khayi henre ngi kwa ba hisin ba pila penmi ya ko odar smobha wan pentri kam ya ka kumbakana tetang ita tak kenal mencur pe ya ta badu mestiap pe ai ot balik am tai sel mak lang le yang aro ben ot lang buju la kata ka syong ha ka HDC kata ka syong mak le ni henre halor kene ka ya halor dong kene ka odar ka bangi ngila yo ni pe lo mata plus tu ke mi ini ni si armut lada jadi sikit bet la sala bet taman bet jam taksi mo ka ot tang so ngam wi ne bangaran tai mo
em cầm lý lấy ngã tên ông lý lấy cái lòng cái đi cái basai ngã cái tin rồi ngã qua bố níu mar là đã phi ông và phim đi rồi sadi đã phim đi rồi cái song happy nim lý lấy cái này cái lòng bên là res tum kinong rep bố níu mar yêu mà đơn hàng này tên ray hak cái đi và cái jing pendet cái pisah cái kỹ chỉ si kan Bal fat nete people kan kin ngilam trong ki help ma union ni mas ni ci tip rawat ci yo bohen bong ban han man pe ya jing ya kenu mo sen jong rap ha ji 8 kilo pila bi tho ka e ka ba pi yang ing mo pilap the na kaliang jong ka hil somainian bat kinong yalam na po maulai circle hadin bikilayo jing tip ya ka jing ujor jong ki paranong rap na po umrenja HKBD bat ka jing sha 8 kilo hang ne po bahirombong te kila pentip budut changi bat nakaliang jong kinong ilam ja po maulai circle kilawan ban hiar sa kane ka yo bat ban ekran bat kinong khayi HKBD bat kane ka jing penmi jong ka KHDC ya ko order HKBD bat kane ka bamsha shu ban 8 kilo te hakashibau tarik ubnai me ngila ya shong meeting haringkat bat kinong khayi ro bat kumjuru bat ki EC member jong ka KHDC bat hakatu kapor nakaliang jong CM ba titos khan ila kran shai babarok hot ki yo ki bahap hapo ka jingpet jong ka Khasi Hill Autonomous District Council kinum la shu lani kinum sha shu banot kilo te Henry ka basngusi kalong hadian be kinong rep kilawan sya kani ka yo te ka jing 8 kilo kadang long kumju hi bat kampat tri kami ai te Henry ka bangisngusi kalong bahadian bengila khen mentakasngi kidan kumba saungut ki nong rep ki ba one day ya using total jong ka jing dia kalong praspa prapoi kilo bat ka jing at no ya kani ka kilo kalong prapoi tingka prapoi kilo hakador shispa khandai pusan bat arspa tingka kilo te habangi khen lang ya kani ka pisa ka jing shot kilo na ka silak knyo poi hajar tam ka pisa ka beki nongrep ki de ban yo kisha khati no lani kisha ot no ya kata ka jing shot kilo ka balong khat nyo hajar nyo spa tam te dei halor jong kane baki nong rep jongi ki yang triang bat kim menjor baki nong khayi bakin 8 kilo yakini ki marap ki jongi te dei namar kata kadau kala pelong yangi bangin hiar sakani kayo hane po bahirombong bat nakaliang jong kay nong khayiru kila pensngau ba kimpat yo yakani ka order ka bla penmi na CM jong ka KHDC ka ba hakani ka order la sign dai executive member jong ka in charge market Khasi Hill Autonomous District Council te denamar kata kadau kajingwan jongi mentakasngi kalong bet banyeng persya ya kajing 8 kilo bat nakaliang jong ka Hill Sama Union ni krenshai bangimdan kenu kajing benyau la dingimdan kenu kajing yesun bat ki para nong khayi ki bajuthit ki marep ki jongi henrei kabangi smokia kalong ba hadin kajing penmi jong usim jong ka himamlim kimpat pediang bergibabun nak inong khayi kimpat nget ya kani ko odar bat ngasngo ban ong ba lada kani kajing 8 kilo kadang beteng kadai ba ngim buram ya karai jong ka Khasi Hill Autonomous District Council